Znate, postoje kompanije čija priča je mnogo više od priče o biznisu. To je priča o nastanku jedne moderne nacije. O tome kako se jedna skromna trgovačka firma, rođena u kolonijalnoj Indiji, transformisala u globalnog giganta koji danas oblikuje čitave industrije. Ovo je priča o Tati. I sad postavlja se pitanje, kako, ali stvarno kako, jedna kompanija koja je krenula sa trgovinom pamukom pod britanskom vlašću, danas posjeduje takve ikone kao što su Jaguar i Land Rover. E pa, ajde da zajedno otkrijemo tajne koje stoje iza neverovatnog 150 godina dugog uspeha Tata grupe. A sve, apsolutno sve, počinje sa jednim čovekom. Zvao se Jamseti Tata. Vizionar koji je, zamislite, u sred Britanskog carstva sanjao o ekonomski nezavisnoj Indiji. I on je taj koji je postavio temelje za sve što će doći kasnije. Dakle, dok su svi, ali bukvalno svi trgovački putevi vodili u Bombaj, tadašnji centar svega, Jamseti radi nešto što je prokosilo svakoj logici tog vremena. Osniva svoju fabriku pamuka, Empress Mill, u Nagpuru. Ovo, naravno, nije bio slučajan potez. Bio je to prvi jasan bljesak njegovog strateškog genija. A u čemu je bila genijalnost tog poteza? Pa, u nečemu tako jednostavnom, a opet revolucionarnom. Umjesto da transportuje tone sirovog pamuka do fabrike u Bombaju, on je doveo fabriku direktno do izvora pamuka. Blizina sirovina, pouzdani izvori vode i, naravno, jeftinija radna snaga, sve to je stvorilo praktično nepobedivu konkurentsku prednost. Bio je to master klas iz efikasnosti i to decenijama pre nego što je to uopšte postao popularan poslovni koncept. Ali evo gde priča postaje još zanimljivija. Jamseti nije gradio samo fabrike, on je gradio zajednice. Uveo je penzione fondove, zdravstveno osiguranje i 8-časovno radno vreme. Pazite sad, decenijama pre nego što su zakoni to uopšte zahtevali u velikom delu sveta. I to nije bila samo velikodušnost. Ne, on je shvatio jednu fundamentalnu istinu. Zadovoljan radnik je produktivan radnik. Bila je to investicija u ljude, koja se, naravno, višestruko isplatila. Njegove ambicije su bile ogromne. Imao je 4 velika sna za Indiju, čeličanu, hidroelektranu, naučni institut i hotel svetske klase. Vidite, ovo je prevazilazilo puku zaradu. To su bili stubovi na kojima je on zamišljao modernu, ekonomski nezavisnu Indiju. Njegov san je bio veći od kompanije, bio je to san o čitavoj naciji. Nakon Jamsetijeve smrti, vizija naravno nije umrla. Baklju preuzima sledeća generacija. A pred njima je bio ogroman zadatak, da njegove snove pretvore u stvarnost. I to dok se snalaze u onim turbulentnim vodama stvaranja jedne nove, nezavisne Indije. I njegovi sinovi, Dorabdži i Ratanđi, nisu gubili vreme. Metodično, jedan po jedan, oživeli su očeve najambicioznije projekte. Uskoro su se dimnjaci Tata Steela uzdizali ka nebu, turbine Tata Powera su počele da proizvode struju, a hodnicima Indijskog instituta za nauku odjekivali su koraci budućih generacija naučnika. Vizija je postajala stvarnost. A onda na scenu stupa nova generacija lidera. Yejardi Tata. Strastveni avijatičar sa vizijom koja je bukvalno dosezala do neba. Njegova ljubav prema letenju nije bila samo hobi. 1932. godine on je Indiji podario krila, osnivajući prvu nacionalnu aviokompaniju, Tata Air Service. Ali kao što to često biva, vetrovi politike su se promenili. Godine 1953. socijalistička vlada je nacionalizovala aviokompaniju, preimenovala je u Air India i jednostavno je uzela. Za GRD Tatu to je bilo mnogo više od poslovnog gubitka. Bilo je kao da su mu oduzeli dete. Bolan podsjetnik da, čak i za gigante poput Tate, politička klima može biti nepredvidiva i surova sila. Ipak, JRD se nije predao. Uprkos svim političkim preprekama, on je diverzifikovao poslovanje i transformisao Tata grupu od skupa od 14 kompanija u pravo carstvo od čak 95. Ali, taj eksplozivan rast je imao i svoju cenu. Grupa je postala jako decentralizovana, skoro kao neka konfederacija nezavisnih feuda. I to je postavilo temelje za neke ozbiljne buduće izazove. I tako stižemo do 1991. godine, ključni trenutak u modernoj istoriji Indije. Ekonomija se otvara svetu, a na čelo Tata grupe dolazi Ratan Tata. Pred njim je bio, blago rečeno, herkurovski zadatak.
da transformiše tog uspavanog domaćeg giganta u jednu modernu globalnu silu. Ratan Tata je u suštini nasledio kuću podeljenu samu protiv sebe. Interno, ta labava struktura je onemogućavala bilo kakvu koherentnu strategiju. A spolja, kapije indijskog tržišta su se širom otvorile, a kroz njih su pohrlili moćni međunarodni konkurenti. Opstanak je bio pod velikim znakom pitanja. Njegov odgovor je bio smeo. Imao je dva dela. Prvo, konsolidacija. Morao je da povrati kontrolu nad svim tim raštrkanim delovima imperije. A onda, umjesto da se brani od strane konkurencije, on je krenuo u napad. Shvatio je da je najbolji način da se takmičiš sa globalnim igračima da i sam postaneš jedan od njih. Ako ne možeš da ih pobediš, kupi ih. I usledila je globalna kupovina bez presedana. Prvo britanski čajni gigant Tetley, zatim evropski čelični titan Corus i kao kruna svega ikonični brendovi Jaguar i Land Rover. Svaka ova akvizicija nije bila samo kupovina imovine. Bila je to kupovina tehnologije, znanja i najvažnije pristupa globalnom tržištu. Tata više nije bio samo indijska kompanija, postao je globalna sila sa kojom se mora računati. A da bismo vidjeli ovu novu globalnu strategiju na delu, ne moramo da tražimo dalje od neverovatne priče o preokretu unutar kompanije Tata Motors. Brojke ovde govore same za sebe. Pogledajte ovo. Od zapanjujućeg gubitka od skoro 28.000 krona do profita od preko 19.000 krona. I to u samo nekoliko godina. Ovo nije magija, niti sreća. Ovo je rezultat jedne briljantne inženjerske i poslovne strategije. A tajna uspeha leži u konceptu poznatom kao strategija platforme. Zvuči komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavno. Umjesto da svaki model automobila dizajniraju od nule, inženjeri su počeli da grade različite modele, hatchbackove, sedane, SUV-ove na jednoj zajedničkoj osnovnoj strukturi. Kao da koristite iste Lego kocke za pravljanje različitih stvari. Jednostavno, ali revolucionarno. I kako to donosi uspeh? Pa deljenjem ključnih komponenti postiže se masovna ekonomija obima, što drastično smanjuje troškove. Smanjuje se otpad, jer ako jedan model ne ide dobro, delovi se jednostavno preusmere na drugi. I ono što je možda i najvažnije, omogućava neverovatnu brzinu u lansiranju novih modela na tržište. To je bio ključ za agilnost i efikasnost u brutalno konkurentnoj automobilskoj industriji. I tako, kad se sve sabere, šta je to što Tatu čini, drugačijom? Šta je tajna tog 150-godišnjeg trajanja? Odgovor, čini mi se, leži u nasleđu koje je mnogo veće od samog poslovanja. Kao što je Ratan Tata jednom rekao, voleo bih da me pamte kao osobu koja je napravila razliku. Ta jedna rečenica zapravo savršeno sažima suštinu filozofije koja Tatu vodi od samog početka. U suštini sve se svodi na 4 ključna stuba. Prvo, dugoročna vizija, koja uvek gleda generacijama unapred. Drugo, neverovatna sposobnost prilagođavanja od kolonijalnog doba do globalizacije. Treće, duboko ukorenjena briga o ljudima, o svojim zaposlenima. I na kraju, ono najvažnije, fundamentalno uverenje da profit bez svrhe nema pravu vrednost. Zato je većina vlasništva grupe u rukama dobrotvornih fondacija. To je zapravo model koji spaja kapitalizam sa savešću. I tako dolazimo do onog ključnog, posljednjeg pitanja. U svetu koji je danas često opsenut kratkoročnim dobicima i kvartalnim izveštajima, da li je upravo Tatin jedinstveni model, taj spoj profita i svrhe, zapravo ultimativna konkurentska prednost? Možda tajna dugovečnosti u biznisu ne leži samo u tome koliko se zarađuje, već i zašto se to radi.